Hello, chibai le vek ule. Voin chu nidanga karon ti ngai mi alo thil karon ti dona. Nidanga karon siam ngai lawa hemi video big hemi content big hi ma se shachak tam takin ti ka shia chu thale tun thathar lo tur July tha ka thlok kwal na tur mun ho ka duty mo kha ho kha karon soi dona chuan hemi perform hian flight eng ang tinge kan nei chuan eng tiangin nge I kan flight kan nei dan shim khatiang kha karon soi fia pa don boka min lo ngai thak sak le ula shachak tam takin ti ka shia ta wangin tun content po hiron siam kania chu wang chuan uluk tak khan min lo ngai thak sak don neo Ahma sabira chuan kan thlok kwal na mun tur ho hemi kan hun bi hi tharal ma entirnan nisom ni pathum te nisom ni pani zan khatiang tlai anga hian miron pelok china chan chu in pu acha lok te kan ngai ve china flight hi chini kan neya turn around flight le layover flight kan neya chu enge kan ti chuan turn around flight chu tian passenger kan ba dropa I riak lavin le langin mizo chong takin le langin kan vakala chuan ti khan passenger kan dropa kan kai mani base kan thlok let le china chuan layover flight kan ti chuan zan riak ten kan kalta darkar som ni pali te layover kan neya achang phei chuan darkar som ni pali aya tam ti khan kan kalna hmuna de kan va uma kha layover flight ania chuan nakina ka thlok wala tur hmun karon soi huna hemi turn around le layover ha karon zep tel zeu dona chu I karon soi ma khan in lo sha thiam na karon explain phot ani chu kemani crew ho shim hi doha basin kan omveka hei karon soi tel le kherna chan chu mitam tak hian vairam machanga flight operator mo min lo ti shina Delhi te Bangalore te kemani hian kan base anga chuan chuta changa mun changa flight nei chin tura hian mi hin min lo ngai ma se ani lawa chu karon soi tel me ni chu Qatar Airways crew ho shim hi Doha kan base veka Doha kan omchil vek chumi chu karon tel ve shim ani chu ka thlodan tur hun bi hei ka dong to ke ma po hian tian kan en ho anga ma se karon screen a karon te lang don lawa ke ma tian ke nang karon thri zel karon explain zel don chu kan soi chanang in cha chak to bokem tia kan tho na tur hun le mun hemi sap chong ta karon soi ka du lawa chan chu nam dang ho hen lo en lo se ka du thina kan tho dan tur hun bi le a hun a mun te mo he kan cha chak thei lu ke mani po hen ni som ni pathumi kan ka le ber thila ni khru te ho hian chuan kan soi chanang ama saber July tha ka kal na ma saber tur chu enge London ania London chu United Kingdom ania London hi Doha atangin Dakar sari le minute som hei an schedule dana an ron da ania Dakar sari le minute som kan flight anga chuan London a hian Dakar som ni pali vel chia layover kan nei anga chuanin atu ka tikhan Dakar som ni pali ral nuwa crew dang ho in tikhan kal in ban lek anga tikhan chuan kan holet lenga Doha kha ma saber atan chuan ania hei layover ania Dakar som ni pali chuan adod le chuan Singapore a hian Dakar som ni pasari ka omdona Dakar som ni pasari layover ania chuan Singapore hi Doha atanga Singapore flight hi Dakar Riyadh vel chi ania hepo an mani unscheduled dan tho ania kha Singapore flight details ni mayang kan thlo dan tur ania chuan ale peka chuan kan en leang enge le pekhi apathum na hi Cairo Egypt ania ma se hei Dakar thum le minute som thum vel chi athlok ani wang hian layover kan nei don lawatiang short flight Dakar thum atanga Dakar li inkar anga hi chuan layover kan nei ngai lowa entirnan India te kan ron kal tele helai Arab ram shim ma kan thlo kwal hian layover kan nei ngai lowa chan chu Dakar thum Dakar ni atanga Dakar li inkar thlo kan hi wang hian
tian turn around in kan tia le lang in passenger kan ba dropa chuan passenger dang in miron zoi ti khan base a do ha kan let le me china chu tiang flight tur chu ania tuna Cairo Egypt flight hi mo Cairo chu Egypt ram khopui ani tlan ka an capital ani le ni lo ka chiang lo ma se an ram khopui lian ber chunin ka hria chuan kha pathum na nia palina chuan khongai ka le don kan en le ang palina hian China Chengdu khopui kan kaldona hei hi kapur to a chan chu darkar somriat layover kan ei dona a total chuan nithum ang ani chu nithum ang layover kan ei dona chuan kapur len pakhat po chu ka thian nu mizo tho nen kan thlok dun dona heta hian doha changa Chengdu China flight hi darkar sari le chan ve ve len dona engpo nei se hei chu phurom sa ka mizo pui ko vai kha thopui na tur ania kha nia chuan a dot le a hian enge kan ei le hei hi ka kal chak na deuh pakhat ka deal mi alo ka request mi alo ma se miron pek nol ania chu Rome Italy khopui ania ta hian darkar som ni pali ang vel chia darkar som ni pathum le mini som ni panga layover ani dona darkar nga le achan ve darkar nga mini som li thok vel ani an schedule dan hian a dot le a hian enge kan nei le a dot le atan chuan Scotland bok Edinburgh ka kan kal le don ni hi darkar som ni pathum layover ania he po hi amairo chu Edinburgh hi tun chumhi ka kal le ni chuan voili lai ka kalna ni to dona ka bel ve tho khat to Edinburgh bi ki chu ka kal jing mol boka ka deal ngai me lawa crew ho shim hian tian kan kal du na mun hi thlatin hi mun som veli kan request se khata han pathum te pali te don chang te kan ne kan request kamon Edinburgh bi ki mu a har tu ka request ngai lo ma se request ngai la min tian hei thlatin min pe thla voi ni min pe chang te oma tun thalo tura po ai ka kal le don ani mel pathian zar kan dam te ni chuan kha thale thathar tila hei thathar mai to dona ka tho wal na mun tur le ka hun nei dan te ania a total hian flight hi pakhat ani pathum pali panga parukvel ami karon soi man kha tiang vel kha kanei dona ma se hemi ba ka hian standby kanei boka standby kan ti chuan in ring renga omanga ya standby hi airport standby le home standby kan nei home standby chu ina tian kan oma in sia achang phechon in siam sa ten kan oma ma se ke chu kan in siam sa lu tuk ngai lawa tian in ring rengin kan anga ya entirnan kan mani crew puite dam lo thut tele enge ro kholna awanga flight nei thelo khami te ai o tura kau chua reng theya kan kha anga ya chu standby kan tia airport a changin kan chang oma chuan ina kan lo standby chang kha oma kha enge ke mani aviation trams tak chuan standby kan tia kha ni li chung kan ya standby hen voi khat ma thlasari ka thlo chung hian voi level chu standby to ma se voi khat ma miron la thur chuak lawa tun tum chu a hun zong ka en a hun bi ka en hian min thur chuak ringa a chan chu chhun standby tur kania ama ka standby ho zan lai standby te ni thoma zan lai hian flight departure hi kan nei lutuk lawa kan nei rualin kan nei na te hi hei US te ni wa hang US kala thok ri lawa ke ma hi tun bi khian chu wang chuanin tun tum mi chu min thur chuang ngei to kring khati zong kha ania ka thlo dan tur hun bi ka hun le mun te mo chuan karon soi tak te kha in mu chak in nga karinga ke ma ngai pon kal chak na abi kin rom phe kha chu kala kal ngai mi alawa I ka phur to ma khoi ram khangai in mu chaka chuan khoi mun nge vlog in ron kha mi ron request comment section a ron da ula thu in oi viawa ka video in los share thata like le comment in lo pe thatan ka ron vlog le ma se in lo ti thalo jang ron vlog don mi lo ni
kha tun thla lo tura ka thaw kwal dan tur le ka kalna tur mun te chu ania chuan hemi baka hian thla sa te kan ti very good ka video masa comment section a Zawhna in ron nei te ho kha ron chan le cheu ka du boka class 12 hi open apa stan a try ve the angem le an ron tia class 12 hi chumo certificate in nei shim kha chuan entire approve tur ang kami class 12 in pass nge ni ti certificate in nei a khatiang mu tur in nei kha chuan in try the karing open or enge khati ang shim bi kha chuan chu tiang ka chiang lo ma se class 12 certificate in nei shim kha chuan in try theyang go aviator le adang Mizoram a sum an seng chauwa enge I training ve lo mi rantia ka training lo aviation course shim khoya ma ka training lo wa ma se kabul chan nan chuan hotel management hi vocational course tha level kha ka kala chuan hotel a ka thok chowa hotel a ka tho chho nu atian ka experience chang ten ka ti chho nek ne ka tun din mun ni ka thleng chho ti ma yang harwal lo hi an ngai serious em harwal lo hi ti ma yang ka batchmate anga te le ka thlopui tun thleng khian harwal lo ang hi tu tiang in kala mulo harwal lo a po he harwal lo lu tu ka nom ve hi khati ang chu an ngai poimo ve ang karing a chan chu an mani rules and regulation khati ang grooming rules anga khan hey enge kha ha an chen ang kha brace khati ang kha wa phal lo ania ha rual lo ti me yang hei har rual lo lu tuk khati ang kha chu angai na om lo ta ma se ngai thiam ang chin kha chu a om do na hei kan nuya kan ha enge rual lo thup ang khati ang kan ni lem lo kha chuan a try the ve kang chu tiang en ngai serious in ka shelo hei chu passport a ming ispit chung chang khi ming top a nam ming da lem lo ma se sap ming le mizo ming pum nei koptan hian siam that tho anga em nge ming pahni nei tan chuan siam kher angai lo passport big hi hei kanon soi fia de ulok anga passport shim hi in apply don ni chuan Mizoram atang khan apply ula Mizoram in omani chuan le Mizoram om lo tan pon vairam apply al chuan maniram nge apply kha achak zoka process achak zoka ba ka har sana tam tak kema ina ka lo ton khatia ang kha in pum pel pha thema ni rama in ti ni chuan ming to pa nam ming da lem lo ti me yang hemi hi ming to pa nam ming kema anga in da lo ani antiunan ka ming lal ven himanita khatiang to pa in lo da ani khan kha chuan siam that in ngai ve thawin ka ringa ma se antiunan kema hi ral te ga nita ka ming to pa ral te lo da nita angila chuan tunang buan hi ka tok don lowa ral te ti kha ka surname a ka da anga chuan given name a hemi ka ming pa nga hi ka da to panga ti khan a film ni mei tur kha ania ma se ka Aadhaar card ka PAN card chuan ka educational certificate a enga ama ka nam ming ka lo da lo wanga buaina to koreng kha kania chuan in ka siam that le dan chu van nei thak ne win ka birth certificate a tuna ka ming da ang se hen hei alai in split lel ven chuan space hima khati ang khan lo in je kha ka Aadhaar le ka PAN card siam that nan khan approve ka manga chuan ka Aadhaar le ka PAN card ron chua khan kha passport siam that nan approve ka mang le khami wanga ti thei cheu kha kania chuan sap ming le mizo ming pum nei koptan hian siam that tho anga em hei hi angai lowa sap ming in nei pay on advantage ania in sap ming kha given name ani lo kon surname a khan in da theya chuan ming mizo ming pum nei koptan hian siam that tho anga em nam ming te khatia ang in identification card shima inda ni kha chuan apoilo siam that angai lawang ma se single name top antunan malsom luwa lo ni top se nam ming ang mom lo ti khan in zom vek ang khanita se siam that ni ngai don a chan chu tuna hian khoiram apokal ula hemi Dubai te anga USA UK engpo surname a omlawa single name te oni chuan visa an pe me to lo in van nei fe te ni lo chuan le ke mani laina kher ni lo hei cruise ate po ani vek to in ka shia tuna hian surname in ne enge ngai to a antunan US article du don taula surname in nei lo ni chuan single name chewni chuan engpo lo to kula in single name ang cheu kha chuan har satna tam tak in to pha dona
single name cheu nei ta ho chuan siam that ang a hun khopang kanau hian ti ve adua engtin nge kan lo biak theiang che Instagram le Facebook kal tangin min lo be theiang adu tan chuan engtin nge i taksa a share kha I cover dan ka taksa share hi ka cover lem lowa baka kan uniform ina ahlia khu china share ho chu engma puya lo ma se me chutan bi khu noi lampanga share klang sar kha chuan tlemin enge treatment la kha chu apoi lobanga chu baka he kan uniform kan ban kan ngong le kan maya tianga share ani kha chuan he share chu ati re tak tak theloma se enge alang sar lo na khan treatment te po alak theya chu ke po asan pain treatment kala lawa baka ka share nai te hi ka taksa ina cover china ania ka uniform ina cover china ania hipo passport siam vel hi how ta kem ma re anga yam chon visa interview vel chungchang lo soitel la passport siam hi Mizoram in ani phe chon a har salawa baka Mizoram passport office ki vairam dangte aya enge busy ani lawa vairam passport phe chumo passport office phe chu entiran reservation book don ula tuna book ta la thale thatir anga in dong chawang chutiang khopa busy chune Mizoram chu tuna book ta la atu ka tikhan ikal ngal top the chutiang passport enge reservation book an tam lawa chu wangin Mizoram in siam theni chuan siam nge ula a hau tak lawa uni fi vel chu angai ve mai thea ka chiang to lo kan siam na kha rei to 2019 de ka siam kha ni to visa interview vel chungchang lo soila visa interview hi khoyama tun thleng hian kala nei lawa hetia crew anga kan chuk hian company in visa min boy pui sak veka chuan hetia kan training zo kan thlo nu hian timayang kan training lai chang to khan cabin crew shim hian crew member ka tang kha kan nei ve kan chu khami kha visa anga kan manga kan kalna pianga kan show a khami ring khan visa shan pa kan nei lo ke ma ni chuan mo ma se USA bi khi thok turin visa US visa nei anga ya ke ma bi kian kala nei lawa thlama sa interview tura miron ti kha he anon reschedule po nilovin aron cancel popria kong le lama chon kalom zo ka US flight nei te hi nge arei lu tu ka ke chon ka pe lo flight rei de nei te hi kina rem chan huna knei ve tur anga yang sorry visa interview chungchang soi thei knei lo eng ma kala interview lo wangin I training lo ami he academy ang vela ka training lo khoyama training ka nei lo chu ka soi ang khan ka bulchan nan hotel management course kha thali ka training a kha ni me aviation course pe chu khoyama ka kal lo atawlu tu chu ba ka thona chung borok hi aro thei se cabin crew ni pe chon vun nal apoi mo sia in essential skin care routine emotives vel shiat avancha hom imo ama chuan hemi kalu ma hi chuan ka vun chu ka en kol uluk ve na salu tu kan ron soite le lo kanga tuna kalu don hian mo ka in seng salu tu kan in chu ka vuna hian ka chuk thak ma ikan interview la ya kha ka ron soyang khan ka mai abul nasa hemi ka khabe available om chaw wang khan ka rilru ka ha ve ang reng lu tu ka chuk huna ngai in label se ti khan meaning ground nanga thok theilavin ka omreng ang ti ka la owang khan ka sum nei ang khan laser hi voi thum ka ti mana ka thlo thak ma heta ka tar ka then thak ma khan mo Bangalore ka ti a tawlu tu ka Bangalore phei chuan carbon laser treatment big kha voi khata han sing kha sang khat ka choya chuan chu voi thum ka ti ni chu ka chuk thak ma mo khami interview ka zo to nu si khan thatin course ang khati khan voi thum kha ka ti mana chuan chumi lo bo chu hei dam doi vela tele sti sang aka inseng chaw mai ka vuna wang hi chuan ma se tun ka thlo tak nu a hian hei kan hun ten alo zir to lo bok nen khun ol kan nga to lo shim nen hian ka vun po hi du angin ke en kol chaman to lo atian kan flight zo chaw to phei chuan a chang phei chuan mai po philo mut top chang te kan nei chin ma se ti chung hian mai bol ka nei lova ka van ne ya skin care shim chu poi mo khop me ma se ka zom chalo me bo ke ma hian mo atian mai ka phia ka mai ro shup anga ka sia atian thil mom ka van noya chu ni deuh mai nakina ka thian te me che hau ka lo zo tanga mo an skin care ka zu ka lo shil thang so
keim abi ka chon skin care follow kan nei lo serum vel ta chu ka lei ve ma se kar khata voi khat noi lo chang po ka nga lu tuk tiang kho chang ka fun ko uluk lo mo tun la chu celery soi arem chuan celery bi ki mo kalaron soi theri lo sorry guys achan chu nakina ashan pa in soidon chuan soitura tam vela tuka ashan pa in content chan karon ne yang hai chu nakina karon chang so ka soi she awang ne lowin nakina karon chang so khati zong kha tun chuma tan chuan ne le phot se khan china karon soi ta mun sang sang thale ka kal na tur ka thlo ko na tur mun khang zinga khan vlog na tura min du na mun te a ani chuan comment section a lo da ula nge ram mu chau big riau khang karon soi tak te chang khan in ne ni chuan lo soi ula chuan lo vlog le ka tum don nia min lo la subscribe lo ani chuan min lo subscribe ve chau turing karon som bok chewa ka video te min lo thlir sak thin awangin kalom em a ale pe ka kanin mule chau don neu o ni le phot u ni man nuam vek ule